Ya ke? Sebab tu ke you break dengan ex you tu? There's something like that lah. So lah, after I break dengan Fatty, I cari you. Nasib baik lah you datang dalam hidup I kan. So, welcome to my life lah. Benda dah lepas tak? No need lah to say dia dah lepas kan? I just cerita je, takut you tak tahu kisah silap I kan. So I macam stress kan. So I tambah lah lagi 2 tattoo ni kan. Sebab stress lah biasa. Tapi biasa di KL tu. Oh, kalau stress KL tambah tattoo eh? Yeah, that's why lah. So jom lah kita pinjam jalan Itu lah. Jom sini. Tu baik I. Sorry you. I Oh. teringat pula I selalu I bawa untuk dia. Tu biasa Sorry. No, normal tu. Sorry tu. I tak normal. Oh, you tak normal lah. You. You dah ambil apa-apa ke? Tak normal. You baru lepas beli jam cantik kan? Oh, ni jam baru you lah? Oh, ni jam you? You beli? Ya, independent woman biasa Oh, lah. sama lah macam I bagi dekat I punya masa lepas ex I. I sama I bagi hadiah hari ni juga. Kalau macam tu nak buang lah? Tak payah buang. Tak payah buang. Asal pula? You macam tak relax tau. Memanglah nanti you teringat dengan ex you. Tak boleh move on. Tak ada. I just teringat je. Bukannya I tak move on. You ajak I lepak dekat area-area sini. Dah kenapa? Ingat ex you lagi ni? Ada you normal tu. Sini apa? Budak KL memang lepas sini. Macam cantik je situ. Tolong ambil gambar I. Oh, you nak ambil gambar sana? Nah. Baik. 1, 2. You. Buat macam ni. Comel. Apa pasal pula I tak nak buat pose tu? Selalu I suruh Patty buat macam ni ex I. Tak, sorry tu. I bukan apa sebab selalu ex I Patty tu dia ambil gambar sini. So I pun macam teringat lah kan I punya ex. Sekarang teringat lagi tak? Yang ni I akan ingat sampai bila-bila.